Hakjingla ka FIFA World Cup round of 32 hapedang ke Spain Persia ia ke Austria. Apa pa sekali ke jingla ka ke last step ke Spain kali yo ki deng kong kejar habli ke balai penriu deng bau oyer zabal. Walada ke Austria ka Persia ban pai kini sigul henry kulum la shu hodo bukut ke last step ke Spain kala tam ia ke Austria. Sigul lanot ke bah ban teng sekala ke Barfat ke Spain kali yo yang ban hip sigul deng bau puru hak menik ban penriu. Kan bahasa berikut arpat ke kendai favorit ke Spain kali yo tip yang secegul leng ba dia ke balat tip yang dau oyer zabal kan bahasa berikut ke jingla ke kendai favorit ke Spain kali la pelim yo ke Austria la kanot gol leng ba kering ding job ke Spain kali yo benrung sekara of 16 kan ba ke Austria kahaban lit paying no negeri ke World Cup tang negara of 32 Sekue begitu ke World Cup round of 32 yang ke Portugal kepada ke Cristiano Ronaldo Persia ia ke Kroasia kepada kembali kai Luka Modric apa pai cekin ini kai ke kelas step bro arti lagi tim kila persang ban gol Henry Kislemla hadu kut ke kelas step kali pun dengan jingi kai kan bahaban yang sekala ke Arfat urang kai ke Kroasia Perisic ulio ban peki kong kejar kami ke para pulai ngamut ong kami ke basan pulai ke kelak ke Ar kan bahami ke bandu ke Portugal kali yo ia ke penalti ia ke bal kencat dau Cristiano Ronaldo kaba soben kut artat kejingla kai ka dai pemilik tau Gonzalo Ramos beri substitute player jongka ulia bantip sigul ia ke gol penjop na beta ke Portugal ada buat kini kejingla kai ke Portugal kali yo korgan job dan begalak ban belim selit di Kroasia la ar la ke gol bat hadin kini kejing job ke Portugal kalau ke maburam bro ya orang lekai jongka ubakrat ubedi udio buat cata kan baka Portugal ke round of 16 kan hidup Australia ke Spain kan baka Kroasia ke haban lit paying no negeri World Cup tang nak round of 32 nak ke bahasa rem hikmat ke Portugal sebagai baka jing lakai round of 32 yang ke Switzerland Persia ke Algeria apa bahasa kini ke jing lakai ke Switzerland kali yo berbikin kau kejar tang habni ke Bachpeu yang bau embolo kat baru bukut ke kala step ke Switzerland kala tam ya ke Algeria dan sigul donat bau haba wanor teng sekala ke Arfat kepada ke kalamit marsan sedang gejing lekai u endui ulio ban tips sajigol na ke Switzerland hang bani ke ban South Riu kat ba hada but ke kandai menit ke Switzerland kali okur ke 6 job hadin megala ban belim ja ke Algeria la ala not gol leng ba kani gejing job ke Switzerland kali ban rung sakara of 16 kat ba ke Algeria kala haban lit paying no dengan ke World Cup tang nakara of 32 Tementang ini pitch saki program jing lekai World Cup kiba de shibit minit mar kunjo ke pola sam step basa long ru jing lekai raw of 32 kiba khaddu jang kani ke World Cup ka Australia kan kumsa ki jip hakapor khad westeng sengnya kadba kiba job na pinang kini kinsai kedu persa ya ka Argentina dan ne ya ka Cabo Verde kiba job na pinang kini kadba Argentina kali ko sa iya ka kobor de hakpor lasteng lasam step kunjuhi kiniru lada kiba job na pinang gini kitsa kiru sa iya ka Australia dan ke Egypt sakwe pagajing lakay ka Colombia kali ko sa iya ka Ghana hakpor news teng step kiba job na pinang gini kitsa kiru sa iya ka Switzerland lada job ka Colombia dan lada job ka Ghana ru ini gidi program jing lakay World Cup entah kamit makunjuk por lasam step dan jam pik berkuat ban live igin lekai pila ban yo igin link hapo comment box kapan itu badan kemai sahana menurut benar itu subscribe badan akan ai kemudah kejelasan kepada si bonek